Dag sê dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. Vandag is Maandag die 22ste Junie 2026. My naam is Ogito Craig. Bietjie later in vandag se uitsending sal Brian Menango by ons aansluit en vir ons die nuutste sporthoogtepunte vanaf die naweek bring. Voor dit sal ek en Henriette Lamprecht die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie met julle deel. Ons loer ook daar by die weer in. So bly by ons het nog baie in staat vir julle hier op Klets Kompas. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Gaan dit weer? Hallo Ogito, goed en jy? Goed. Kyk, ons land is so mooi, maar ook so gevaarlik, né? Baie gevaarlik. Ja, Ogito, ek het 'n voorblad storie, dis vandag op die voorblad van al die reën in die suide. Ja. Een persoon, 'n vrou wat gesê het, sy het nog nooit soveel reën en soveel water in Junie maand gesien in die suide nie, en sy sit so mooi in hakies en sy's oud. So dit is al vir baie jare, soveel so Ogito, dat die Notre-Dame was 116,9% gister vol, so hulle het begin dit vrylaat. En maar nou weet jy, as jy water vrylaat, dan loop dit na ander plekke toe. Ja. En dieselfde met die Neckartaldam, ons wonderlike Neckartaldam met al daai water wat toe nou ook oorloop, en die gevolg is Ogito, dis op pad na die Visrivier Canyon toe. Sjoe. So hierdie tyd van die jaar, dit begin in Mei dink ek, begin die staptoere en staptogte. Ja. En die gevolg is nou dat daar 'n groepe stappers daar vasgekeer is nou op die stadium. Volgens NamWater sal daai water wat nou vrygestel word, sal nou eers hierdie stappers teen môre bereik, maar daar is mos nou al water op pad. So daar's nou 96, hulle dink dit is meer wat skoolgroepe insluit, want dit is mos nou vakansie in Suid-Afrika, wat hulle nou hierdie groepe uit die spoelvallei moet kry voordat al daai water nou wat daar afstroom nou vir hulle vasdrap. So ons regering is nou besig met Hulle daai. is besig, ja. Die streeksbevelvoerder van die polisie wat nou hierso teen 4 gaan nou vir ons opdatering gee, hoeveel mense presies daar is en hoeveel kan hulle uitkry. Nou ek weet nie of jy dit al gestap het nie, Ogito, ek het Ek was nog nooit so bevoorreg nie. Dit is 'n ongelooflike ervaring en mens kan nie net as jy in die Visrivier stap, daar is ek dink is so 89 km as ek nou reg onthou, ek het dit baie jare terug gestap. Dan jy kan nie net uitstap nie. Okay. Ek kan maar so dink dit is verskriklik hoog. Ja. So daar's net 'n sekere aantal kilometer, dan is daar Toegangspunte. toegangspunte wat jy kan uitgaan. Ja. So
aanvaar, hulle gaan hulle by hierdie toegangspunte nou net laat uitstap, want jy kan mos nou nie almal met 'n helikopter of iets nou daar Presies, uitkry ja, nie. maar hulle het daarom iemand gestuur om die mense te gaan soek. Yes, ja. So alles daar besig aan die gang. Ja, ek wil nou nie sê klimaatsverandering nie, maar die reën is eienaardig. Gito, en gister toe sien ek, wat is 'n solstice? 'n Sonstilstand. Ja, So gister was toevallig die sonstilstand wat dis mos nou maar daai afstand tussen die son en die aarde, so wat ons nou eintlik al begin draai na lente en somer. ja. En hier sit ons in Namibië en daar's water in die Visrivier Canyon. Ongelooflik. Ja, ek dink dit is klimaatsverandering. Ja, Dink jy nie, nee. Augito? Ek dink beslis ons was dan Ja. vir die jare gewaarsku, maar ons was te Ons hardkoppig. het nie ore nie. Ag, ore glad nie. nie. Nee, van hoor weet ons niks. Goed, nog 'n interessante storie wat ook in Môre se koerant is oor die mikroleners. Ja. Ja, hulle sê blykbaar hulle waarsku teen oorregulasie. Ja, so Augito, ek en my wiskunde, so hier gaan jy nou vir my moet help. So dit is daai, jy het nou net gepraat van 'n perfekte storm en dit is Ja. nou maar waar dit is. Alles styg. Ek en jy voel dit aan ons eie bas en daar's ander mense wat laaggeskoolde werkers wat dit soveel erger voel. So nou het jy vervoerkoste styg, jou kos styg, verblyf styg, maar jou salaris hou nie Ja, daarby nie. hy styg nie soveel nie. Ja, Ja. en daar's dele van ons samelewing wat nie daai voorreg het of om na 'n bank toe te gaan en sê gee asseblief vir my 'n lening nie, hulle kwalifiseer nie daarvan nie. So met ander woorde, hulle gaan na mikroleners toe want 'n kind moet skool toe gaan, jy moet kos in jou huis hê, jy moet taxi geld betaal. Ja, en die onverwags ook. Natuurlik, Wat nou skielik gebeur. Presies. Tandpyn, Juist daar daai, moet geld vir tandarts. doktersbesoeke Ja. of wat ook al. Ja. So nou het jy dringend geld nodig, jy het nie toegang tot 'n bank nie, weens verskeie redes, so jy gaan na mikroleners toe. Nou sê hierdie mikroleners, so die regering wil hulle nou nog meer reguleer, want jy kan mos hierdie mense nou misbruik, Ja, want hier's mos nou almal staan voor jou, want hulle is afhanklik hulle is van jou. desperaat. Ja, maar nou waarsku hulle, as jy hulle nou te veel reguleer, dan gaan jy dit te moeilik maak vir Augito om by hom geld te kry. Dan gaan hulle na loan sharks toe. Ek weet nou nie wat is dit In Afrikaans. in Afrikaans nie, Ja. wat nie gereguleer word. So hulle kom nou na Henriette toe, wat niemand weet van Henriette nie. Dis ek gaan staan so om die hoek en dan sê ek hier is jou R100 Ja, en dan maar as jy dit vir my teruggee, dan moet jy vir my R150 teruggee. ja, of So 200 dis, uur. Of 200, ja. So dis daai Ja. fyn balans. Ek voel so ons is net geskroef ook. Dis 'n interessante verwikkeling, maar ja, ons kyk, ek dink een leemte wat ons ervaar hier in Namibië, ons het nie eintlik iemand wat kyk na die verbruiker, wat ons belange. Ja, soos verbruikersbeskerming. Ja, daar is ons die- het ons- nie, nee. Dit val half en half onder die regering, maar as jy nou wil vasstel presies wie, dan is dit moeilik, want elkeen is mos net, jy kyk nou vir Namvisa byvoorbeeld, Ja. hulle is net by 'n sekere bedryf, Ja. miskien nou as dit kom by assuransie of so iets. Ja. As jy kom by die banke, is Bank of Namibia, maar as jy kom by die verbruiker en ons word Die man op straat. Ja. Augito. En ek voel ook nie wil nie onderskei nie, maar veral in Namibië, daar's 'n geweldige gaping tussen die laagste vlak en sê nou maar normale vlak en dit is juist daai laagste vlak waar die meeste beskerming nodig het. ja, wat die mees kwesbaar is. Presies. Ja. En wat ek dink, ek praat van huishulpe. Wat jy leef letterlik van hier is jou R50 vir die dag of wat ook al en daai R50 gaan net so vir meel of vir taxi of wat ook al. Wie beskerm daai mense? Ja, nee, maar baie dankie Henriette vir die Dankie, insig Augito. en baie dankie julle dat julle by ons aangesluit het. Hou by ons want ons is nou net weer terug met nog meer hier op Kletskompas. Want ons staan. Kom ons loer bietjie in daar by die weerkantoor en vind bietjie uit of hierdie bibber weer by ons gaan bly. Ons kyk na die voorspelling vir Dinsdag 23 Junie
2026 ons verwag op Katimu Malilo vanaf 12 grade tot op 30 grade, gedeeltelik bewolk Rundu vanaf 14 tot op 29 en Hanna verwag ons sonskyn al die pad vanaf 11 grade tot op 30 grade en 8 van die temperatuur, Oshakati vanaf 13 tot op 27 gedeeltelik bewolk, Ruakana vanaf 10 tot op 28 gedeeltelik bewolk, Tsumeb ook gedeeltelik bewolk vanaf 13 tot op 27 en 8 van die temperatuur. Otjiwarongo sal die son skyn, maar die temperatuur begin van 7 tot op 25 grade, Omaruru vanaf 8 tot op 25 grade, Windhoek vanaf 5 tot op 22 grade, Gobabis vanaf 8 tot op 25 grade, sonskyn daar al die pad. Ook sonskyn op Henties Bay vanaf 11 tot op 17 grade verwag. Swakopmund verwag ons vanaf 13 tot op 15 grade, sonskyn daar ook op Walvis Bay vanaf 11 grade tot op 19 grade, Rehoboth vanaf 7 grade tot op 23 grade vir môre, Mariental vanaf 8 tot op 25 sonskyn op die twee dorpies, ook op Keetmanshoop, waar ons vanaf 11 tot op 20 grade verwag, Arnos vanaf 10 tot op 25, Loudrich vanaf 12 tot op 18 grade, Armsley vanaf 11 tot op 21 grade, op Oranjemund verwag ons dit sal gedeeltelik bewolk wees en temperatuur vanaf 13 tot op 17 grade, dis dan vir môre. Met die golven van ons land ontstaan. 22 van die land se mees sportiewe skole sal meeding vir net 18 plekke in die nuutste en miskien die mees gewildste eendag skolekompetisie wat onlangs deur die minister vir sport, onder andere meneer Dino Belotti van stapel gestuur is. Ons kyk 'n kort onderhoud met hom wat hy gesê het. Daarna sluit ons aan by die manne van Sportrap wat ook 'n ander kompetisie wat vir almal oop is met ons sal deel. So kom ons kyk, kom ons luister, kom ons geniet hier op Kletskompas. Development. We have 7 priority areas as a government. This is the 8th administration of government. And I'll say it until my final day. Sport is priority number 2. That's not my choosing of the 7 priority areas, that's Her Excellency's choosing. But to have sport as number 2 and youth empowerment as number 3, it shows that it's fully aligned to the goals of our administration of government. And so it is my plea that I encourage all invited schools across Namibia to seize this opportunity and become part of this exciting journey. To our principals, I know we have Dr. Lema here, we have a lovely school. To our various sports coordinators, I must be careful about name dropping because others will say, what about me? But to our sport coordinators, to my fellow coaches, and our much valued parents, as well as our athletes, of course, this is your invitation to compete against the very best. One of the most impressive aspects of the Top Score National Elite Championship is that it does not end when the winning school is crowned. This championship forms part of a much larger vision, a vision that provides opportunity for identification, for further development and progression, and for every young athlete that will be partaking, there should be a clear understanding that excellent performance in all likelihood will open up more doors and future opportunities. On behalf of my minister, our minister, Honorable Dr. Sanet Steenkamp, and myself, I would like to take this opportunity to special mention Model. It says here Model Namibia, but I don't, Model is only in Namibia, right? So it's Model, right? Yeah, Model, not Model, it's not Model South Africa. One day we'll have Model South Africa. Yeah. But to appreciate and to special mention Model, Indongo Toyota, Top Score, Fresh Stop, as well as Gravity Sport, and all the other partners that I may have omitted who have chosen to invest in the future of young people and Namibian sport. Priority areas of government, mandates in our ministry, and areas of my personal passion. Now, to all participating schools, you don't have to stand too much longer in Ghana. I wish you all the very best and all the success in your preparations. To the Namibia School Sport Union, our NSSU, and Gravity Sport, I say thank you very much for your commitment and leadership. And to the athletes, I say, remember that excellence is not only about winning, it is about trying your best.
I'm not sure if at this juncture I formally open it. Do I come back later? It's in my remarks. Do I now say I open it, but we still have other speakers? I don't see the problem. Other speakers, we won't open it yet. But thank you very much for your kind attention, and I look forward to engaging hereafter. Thank you very much. You would want to watch the Springboks in play. Well, Brian Munago and Johan Kledenes are there to tell us more about the competition. Oké, so op Vier en Vlam vandaag gesels ons bietjie met Johan Geldenhuys van Synergy Marketing. Johan, dankie dat jy ingekom het vandag en jy het 'n groot message, jy het 'n groot boodskap. Ja. Die mense daar buite, 'n groot kompetisie waar jy kan wen en ek bedoel jy kan lekker wen. Ek hou van die inisiatief. Dit beteken vir jou om te wen moet jy bietjie van rugby ken. Jy kan nie net opdag en net hoop jy kry die wen nie, maar vertel bietjie met die kickers by die Ja, kyk, dis maar dis maar 'n gamble op die einde van die dag, maar soos jy sê, you need to have knowledge of the game. Yes. So I think ultimately what we're doing is it's called the Sport Trap Ultimate Rugby Experience. FNB, Sport Trap. Proudly brought to you by FNB and partners. Yep. Obviously in collaboration with the Namibia Rugby Union. So from the 6th of June, we're going to have live activations next to the fields, leading up to when we have the live draw on the 8th of August. But I mean, in print and social media and TV, everything's already gone live since yesterday. So you'll see the click to actions on social media, on Sport Trap's social media page. In our Sport Trap print editions, we got a strip at the bottom of the QR code. So what it basically entails, you need to go scan the code or click on the link on social media, and you go to the chatbot. So you need to predict that weekend's games. Yes. So every weekend there's 4 games. The cutoff time is 3:30 when the games kick off. So there's 4 fixtures every weekend. You go, you predict the score. For example, you get the FNB Kudus playing against Wanderers, for example, Grootfontein this weekend. So you predict the side to win and by what margin. So it's similar to Super Brew. After every weekend, we're going to have numerous winners going into the draw. And then, as I mentioned, on the 8th of August, we'll have the live draw at the Rehoboth and Rehoboth Falcons game. Yes, that's a good choice. That's a good place to have the draw. So the draw is going to happen on the last game of the league between FNB Rio Falcon and FNB Rehoboth. So that's not the last game. There's still games carrying on after that. Yes, but that's like a big one. Yeah, it's a big game. It's a big derby. But we need to obviously give the winners some time to prep. So ultimately what you can or what you're going to win is the all expenses paid trip. So you fly, you stay, don't forget and you watch the Springboks and the All Blacks. Don't forget to tell them it's for 2. For 2. You win, so it's a package for 2. Yeah, so you can either take your best mate or take your wife, or your wife can take your husband. Whoever wins. But I mean, I would love to go. Don't be me and buy your ticket and get in your car and drive 3,500 kilometers. Just enter the competition, scan the QR code below, and fly for free, stay for free, and watch for free. It's going to be an awesome experience, and witness the Springboks break the Kiwi. I have a question for you. If you won the tickets, would you take your best friend or your wife? No, I'll take my wife. Otherwise, I don't have anything to come home to. I'm only there for 2 days or 3 days, so I need to come back home. If I was in a relationship, I think I'll take my friend. I don't know. You think so? Yeah, because Sheldon. Most probably yes, because we're watching rugby. What's my girlfriend gonna but guys, it's an awesome experience. I mean, how many guys can actually say that they've seen the All Blacks live? Exactly. And even the Springboks in the form that they are. But ultimately, it's available from yesterday even. So on a daily papers, go scan the code, watch the games on 1UP2, on DSTV 285, GoTV 25. You can scan the QR code on the TV, be at the games itself, at the venues. Support the clubs. That's why NRU is part of it. Obviously, bringing their expertise and supporting the clubs, attracting more spectators to the games itself, buying tickets to enter, etc., etc. So it's a bigger picture than just a competition. Support local rugby. That's what it's about. Do you think if the people that do win the tickets, do you think they'll get to see All Blacks lose to South Africa? Or do you think Definitely. Do you think 110%. 110. I think they're playing 4 times. So you're with us one of the 4 losses. At least. That's such a big event for us Namibians. One more time, just mention again. Okay, so we did go through a lot of the things. You just have to predict your the games that are happening that weekend on the chatbot number. It's very simple. We'll show you guys a video as well to just show you how to go about it. And then you just need to predict who wins by the margin that they win. The guys that are the closest, you guys get into the draw and you get to win an all expenses trip for 2
Going, coming back, coming back, accommodation. accommodation, flights, your match day tickets, some refreshments, Ah. some meals. It's going to be an awesome experience. You don't want to miss that. No, you guys don't want Yeah. to. So if you're a lover of rugby, all I'm saying is get the Sport Rep newspapers or get the Namibian Sun Republican RZ. The Sport Rep is in there. If you're not a newspaper guy, easy on social media. You go now on our Facebook, on the Sport Rep Facebook page or Instagram. You go look for the QR code. Yeah. Scan hom net vinnig en dan gaan jy deur. So anything That's else it. you want to tell the viewers to Yeah, maybe? that's makkelijk. That's As I alles. say, if you want to go and you don't win, still go, but you just need to buy a ticket. Instead of driving like this Yeah. guy that's gonna be Yeah, driving. exactly. So It'll be a long road. enter, try your luck, guys. We'll be having more videos on our shows during the week. Just remember to remind you guys on how the process works, show you the video on how you can do it yourself. But all the best of luck. One other thing that I can say is as jy wil wen, nee, as jy les 'n kans wil sterker maak om te wen. Maak net seker jy laat altyd vir Grootfontein op om te wen. Want soos julle He's sien, getting a kickback out of as that. as jy die log nou gaan kyk, wag, ons sal die log basies nou opsit. As 'n overlay. As jy die log soos nou kyk en jy sien daar bo, die Giants is bo. So as jy wil geld maak of as jy nie geld maak nie, maar as jy wil seker maak, jy kry die kans om te Geld gaan. spaar. Ja. Geld spaar Ja, ja. in Suid-Afrika toe gaan en 'n lekker game te gaan kyk. Maak seker jy het vir Grootfontein daarop met wen van at least 12 tot 15 punte. So, okay Thank you. guys, there you have it. Please enter the competition and we'll see you guys on the when is the draw? The draw is the 8th of August, live 8th of August. at Reebok Falcons Derby. But obviously, if you're not there, you can watch it on TV. And that's a big game. Hey, maar ja, daar is waar die draw sal gaan gebeur. That's where we find out who will be the lucky winner to take their lovely friend or the lovely partner all the way to Cape Town to watch the match between All Blacks and the Springboks. Yes, ja, daar is dit en daar het julle dit veral vir julle uiterste rugby ondersteuners. Moenie hierdie geleentheid misloop nie, maar so kom ons tot by die einde van nog 'n uitsending van Klets Kompas. Van my af, Ogito Greik hier in die ateljee saam met Soraya Mentor, my tegniese beampte, sê ons vir julle 'n hartlike lekker week wat voorlê, alle voorspoed, alles wat goed is, tot ons weer mekaar sien, weer kan lekker saam gesels, weer by mekaar kom by môre se Klets Kompas. Totsiens.